Pozdrav svima! Danas obilježavamo Dan planeta Zemlje. Mi smo Legosi u centru i danas ćemo pričati nešto o našoj planeti. Zašto slavimo Dan planeta Zemlje? Ona je naš dom, jedna velika kuća s mnogo stanovnika, ljudi, životinja, biljaka. Bez bitnih stvari koje nam ona pruža, život na planeti ne bi bio moguć. Mislite li da su ovo dovoljni razlozi za slavlje? I ja. Ali da li je naša planeta zdrava? Zdravlje planete ovisi o našem odnosu prema njoj. Nažalost, puno je nesavjesnih stanovnika. Oni bacaju otpad u rijeke umjesto u kontejnere, što uništava dom ribama. Kako mi možemo pomoći planeti da ozdravi? Posaditi drvo ili bi. Umjesto da ideš autom, prošetaj ili se provozaj biciklom. Sav otpad koji napraviš odloži u kantu. Štedi dragocjenu vodu. Dok pereš zube, ugasi vodu. Potrudi se da plastiku koristiš što manje. Plastika ostaje jako dugo u prirodi i štetna je za živi svijet. Srećom ima boljih opcija. U trgovinu ponesi tekstilnu vrećicu. Pronađi svoju omiljenu bočicu iz koje ćeš piti vodu. Ljudi, čujete naš planet?